На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка подразделением мотострелкового соединения южной группировки войск была пресечена попытка. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 4 April 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan seorang kepala pusat Pars Group Yuk Kubu Rusia yang menyampaikan beberapa pernyataan. Yang menyampaikan bahwa di arah Donetsk di daerah desa Mar'inka, satu unit formasi senapan bermotor dari kelompok pasukan selatan mencegah upaya DRG musuh untuk menerobos ke posisi pasukan Rusia. Selama pertempuran berikutnya, kelompok utama penyambut yang berjumlah 8 orang dihancurkan di tempat. Sisa-sisa kelompok yang mundur ke area hutan ditemukan dan dihancurkan oleh amunisi fragmentasi yang dijatuhkan dari UAV berukuran kecil. Perhitungan unit artileri pembentukan distrik militer selatan menghancurkan 2 pengangkut personel lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, pengangkut personel ke posisi serta senjata artileri musuh. Sedangkan di arah Avdiivka, awak baterai senjata tarik Hyacin B dari Brigade Artileri Distrik Militer Selatan selama pertarungan kontra baterai di posisi tembak menghancurkan howitzer D-30 angkatan bersenjata Ukraina dengan perhitungan. Остатки групп, отступившей лесополоса, обнаружены и уничтожены испорченными боеприпасами, сброшенными с малоказводительных беспилотных летательных аппаратов. Расчетами артиллерийского подразделения соединения были уничтожены 2 бронетранспортера ВСУ, перевозивших личный состав на позиции, а также артиллерийское орудие противника. На Адеевском направлении расчетами батареи фиксировал пушек и АЦМП артиллерийской бригады Южного военного округа. В ходе контрбатарейной борьбы огневой позиции уничтожена гаубица Д-30 с расчетом вооруженных сил Украины. Первый цель 11-14, прицел 10-62, угломер 5-61. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.